Ahee, navumbela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, so since there is nothing much trending now, let me revisit this topic. Yeah, so namuntlha ta hi kha hi vulavula hi Ben Mayengani na timhaka ta ngoti. Yeah, hinkwenu ni sure ku ma yi tiva risimu leri ka ku tlangeni sweswiwa ka background. La nga fika hlamusela ku hayi loko u tluriwa a nga ti sungi ngoti yena. Ni loko ma ha swi hleketa. Laha of course a kha vula ina Mr Boss ku loko do n'wi tlula a nga ti sungi ngoti. However hi yo hlamala ka lembe ra 2019 loko yena Ben Mayengani na Mr Boss va fika va humesa xikan'we hi Good Friday. Hi fika hi vona Mr Post di hlula Ben Mayengani laha yena a humesa album ya ni happy dyona di humesa ndhambi. Hayi sweswo a hi xihundla. Ndhambi yi fike yi khukhula swinene yi ba na album ya Ben Mayengani ya ni happy like a di bihini ka that album. It was one of the strongest albums. Yin'wana ya ti-album leyi nga vheta yi endla ku Ben Mayengani a tlhela a vuyisa beef ka the same December ka swingwirigwiri ma ha swi hleketa musi na n'wina. Leswi nga endleka i ku a dyi n'wi bile laha ende a tlhela dyi n'wi ba na award ni sure ku ma swi tsundzuka ku dyi wine na award Mr Post ka GCR FM na laha loyi na Ben Mayengani yena a nominate-wile se a dyi n'wi hlwela ro sungula kwalaho. And then sweswi hi ta ka lembe ra 2021 ri tlhela dyi n'wi ba kambe ka 2021 like just like that. Minkarhi leyi a no ka ni nga la ku conclude because mi ta twina ku ni basa a na ha yimela vanhu va yi twa kahle ka album liya ya xitori xa lexi matsani Mr Post di bini sweswo ni nga vula ni nga ti pfinyingi ku dyi n'wi bini ka lembe ra 2021 and swin'wana swa swilo leswi nga endla ku dyi n'wi ba i ku yena album ya yi humese early ngopfu mhani no a jahileni mali hi yona but swi ka swi hlupha loko swi fika hala ka ti-fans because dyi n'wi bini a ni a vuya a humesa na Sigiza Boys album ya Dileka Ntshava na Chongolo Gas i tinsimu ta kahle swinene ta ba swinene. However Mr Post dyi n'wi destroy kambe ngoti hi voneni a hi vonangi na leswi hi nga swi vona hi vona video leyi a ri mijolombeni leyi tlangaka ka background a kha vula sweswo ku hava le ku twaleni mara hina Mr Boss hi ti twini hina Giyani ni ri Malamulele a ku twala dyona tindhawu tete ni ti fambeni 32 a di twala ni di twini kha di ri karhate na le timovheni like loko ze di karhata na le movheni swa swi tike ngopfu ku hina a hi tiva ku Ben Mayengani hi yena a chayani le timovheni. Yeah, so loko ri a mi nga subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe.